Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877. Wat pedang kajing persya na jan barok kiliang, re kajing te ye ka kasino, ne ka jaka ya khalai jo ka jela Hajorabat Ribuai district. Kalanang yaj bai chakmat puk. Kane ka kasino kandai ka baneng kongdu, haka thain syate lamingi jong kari India, bat ka banwan raru ika jela Meghalaya, haka map jong ki jaka ya khalai jong ka perthei. Kane ka jing ya khalai ka balong da karukom Meghalai, jong ka juk ka bamenta, kalong hadin baka sarkar MDA, Kawan ra ya ka ain Meghalaya Regulation of Gambling Rules 2021. Nakaba pendamno ya ka Meghalaya Prevention of Gambling Act jong usnam ka kanais pa anyo po. Ka jingte ya ka jaka ya khalai kalaya syai mentah Hajorabat. Haka balate ka building ka bahe. Haka baka sarkar ka ong on sya tang ban ya khalai tang kinong syang perthei. Nani ki breu ki bawan syang kai perthei na syabar. Ka jing ya ki ban pelong an ki kam ya khalai. Kalong hadin ka jing ya kandu Menteri Tanat Khajana jong ka jela James K Sangma bar ekonomi khmat na ka UK India Business Council. Haka balalap baka Meghalaya ka de ka jela ka babyang tam ban penlong ki kam ya khalai. Ka sarkar jela ka kemilenti baka ni ulum shibun ka khajana na kane ka jakaya khalai. La bang kedeu hang ni bahadin balawan ra ya kane ka ain. Lami bun ke jing persya ka jela. Dua persya ek ne ka kam ya khalai ki kantup. Kiseng jo ginoy lam niam, kiseng balang, ka senjuk kinong sanchar sinong na Ribuai district bat kiwe. Hari nak liang ka sarkar, kam syamla sengap satya, berkelayaj bai chakmat, pan pentri kam bai jikane ka ain, da ka ba pentre kane ka jakaya khalai, ni ka kasino Hajorabat.